Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yaje kurushikira na amakuru ateye ubwoba munyemerere tuze kumviriza ikiyago n'umukuru w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane rero aje kudushikira turazana none kuyafatira ku makuru nanone ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'ayandi makuru avugwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye mu gisagara ibujumbura nawe mese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushike akakanye. Nizere rero ko waje gupyonda ijambo sabone. Reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda iryo jambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri kubusi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracaho narakazujya naho nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazira muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane kuboba baragerageje umugambi mubisha wo kugandagura abategetsi irya nino. Ni nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wewe ubwiwe yitangarije kubimenyesha amakuru bitandukanye yuko yo bafise umugambi ukomeye cyane ariko arafashanyamwo n'abakuru b'ibihugu bitandukanye nka Nyericuba General Major Evariste ndayishimiye mu gutera leta ya Kigali. Ni nyuma yuko rero yabishikirije mu majambo yiwe yumvikana, ariko nanone ivyo rero bikaba bitaravuzwe ko rumwe n'abategetsi bakomakomeye muri ico gihugu na cane abatamushigikiye. Gushika ubu rero nyuma yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi arakamaramaza, ndabibutse yuko ku ntwaro ya Prezida Nkurunziza ibi vyose bitigera byibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka rero ikindi kibabaje cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, eka ndakubwire ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba nyuma yuko General Prime Niyongabo yagirije abasirikare b'u Burundi barokotse nanone intambara yabahuza n'umwari wa M23 kuba nabo nyene boba ari abatutsi ngo boba baranse kugwanya bagenzi babo. Ivyo rero General Prime Niyongabo akaba yarabishikirije kwa gatandatu heze ubwo abo basirikare 28 baburwaga irengero. Gushika ubu rero tukaba tukiriko turarondera ikibanza boba barajanyiwemo kugira ngo nanone tumenye ayo mabi bakorewe. Gushika ubu rero Nyericuba General Major Evariste ndayishimiye intwaro yiwe iriko irarangamwo n'ibikorwa bitandukanye. Ni munyemere tuze kubigaruka ko reka tubanze dutangurire ku kiyago umukuru w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda yashikirije bivanye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari ibintu byinshi bigeragezo byinshi ariko abari muri abagiye muri guverinoma icyo gihe sinzi hano bagomba kuba atari benshi cyane, ariko barabizi. Bikajyamo n'ayo mateka mabi yacu ya kera bikavanga n'amatwara mashya, twasaga mbese twari nko gukirana, ninde uri hasi ninde uri hejuru, tukigaragura mu kabineti guhera kuri perezida icyo gihe kugera kuri minisitiri uwo ari we wese. Ndibuka rimwe hari inshuro nyinshi hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye, umuhungu wa Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva? Arantera mu ofisi yanjye baraza barambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona. Rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba.
baramuzana ajya hangera mu mateka arangije arambwira atari ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye ntabyo narinze ati ni ingabo zanjye noneho ajya mu mateka ya runara ajya mu shyirahamwe ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara ntabwo nari nyazi ntabwo ati aba bose akambwira abantu bamwe akambwira ba se babo abana ariko twebwe narizo ko turi Rwandese Patriotic Front iyi ikaba ari ame ikomoka ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he ikomoka he mubwira amateka narinzi ya RPF ati abo bose uvuga nitwe pe ariko biba ibintu by'impaka ndende ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe tubigire turashaka iki ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano wicaye abisubiramo hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti Semaragiti naho ubwo ngo aza kundeba yabanje kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo so ndi hejuru ku floor yo hejuru uwo Samaragiti arambwira ati ni ikimenyimenyi ati abantu bamwe bagukorera bose ati ni unari ni abantu banjye nkande ati utwa Samaragiti ugukorera hano ati rero Samaragiti nawe ni boss wanjye buriya uri boss wanjye Samaragiti ariko ngeze aho ndamubwira ntoke reka nkorohereze urashaka iki amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragiti umutware ugende mujyana aho ushaka hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguha wajyana hari ikindi ushakaho ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka ubwo byari intangiriro haza kuba ibindi birushijeho hanyuma ubwo mu nama mu kabineti abantu baza bagambanye sinabimenya n'iki ariko ninde wari uri mu kabineti icyo gihe waba ari hano kabineti ya mbere wari urimo na Karemera ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntawe nawe wari uri mu ya mbere ubwo barabyibuka baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butariho hanyuma tugeze mu kabineti naho abantu bagiye hari conspiracy inama abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende ubwo perezida yabaga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati iruhande
mwicaye iburyo hakurikiyeho Twagiramungu, hirya hariho Kanyarengwe, then hakurikiyeho hirya Sendashonga, ndabibuka kuko bari bakurikiranye mu cabinet, harimo twaga Nkubito wabaye Minister wa Justice, ni Nkubito bityo ndabibuka ko bari bicaye bakurikiranye. Tugeze mu cabinet haza item kuri agenda, ubundi twagezwagaho agenda turi buganire, haza kuza ko hari dosiye izanwa na Minister wa Interior Sendashonga. Dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari. Ngenda bihorera kuko yari yangezeho, namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera. Cabinet irashyuha, abantu babanza kuko Runari hari ibyayo tugomba kuyiha, ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu the whole. Ubwo harimo abantu bavuga ariko RPF tuzayikira, ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. So baravuga baraheranya Kanyarengwe ati atariko nibyo, ati nibyo, ati dosiye, ati ibintu biratunganya, ati harya, ati seta, ati tubwira, ati bimeze bite. Yari afite fayiro, arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo, nabo bagashyiramo, bakazana abantu muri leta, bakagira Runari. Kanyarengwe aramwakira, Twagiramungu aramwakira, nuko haza n'abandi ba Nkubito baramwakira. Hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga, barakubitwa kweri. Ngira ngo hari ibihozagara leta sinzi byavuze, baramwakira barakubita, batereka ceceka. Hakurikiraho Karemera barahonda, sinzi abandi bagize vuba batari ko ibi bintu muzanye iki gihe batereka ariko ubwo Bizimungu arashecetse. Perezida byatinze, mbaza Perezida, ariko Perezida uravuga iki? Intambara ziri hano mu cabinet abantu bahererekanya, wowe urabitekereza ute? Ati nanjye nuko mbibona. Ndeba mpera kuri Kanyarengwe, kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF. Abaza ariko Kanyarengwe nawe, hanyuma se Twagiramungu we, ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na Runari? Iyo cynicism murazana y'icyaha ngaha. Why don't you just shut up? Ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi. Mbaza President dukiranurega, n'ubu nawe se uremeranya nabo? Asa n'ucisha make, ngira ngo abonye. Ndabona ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye. You're just being cynical, muri abantu ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere, mwadushubije
inyuma imyaka yose na politike yayo ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikiza ibyo muriho mutubwira nabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu abantu babatezaho amaso ubu inzira mudutwaramo niyi ubwo ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Nabwo ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bitasounding respectful. Kuko hari perezida yicaye hano, abandi abayobozi bakuru mwicaye hano, kabineti mwaho mwayigize ubusa mwadusaye muri politiki. Nabwo yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi ntituranabamenya abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu mutobange abantu mutobange niba mushaka indi ntambara we are going to fight it. You cannot do it. Nababwira nisi ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe nari umukuru w'ingabo nayo nkwiye no kuba nceceka mwumva ibyo perezida yemeje byaba byo bitaba byo ni perezida ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood and I cannot icyo gihe ntabwo hari abantu baba shy bagira bate when it comes to certain things there is no being shy nta soni ngo birangiriraho so ndababwira forget about it ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho utubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze icyo navugaga nuko nababwira ngo ntibishoboka kandi ubwo ndabivuga ndi vice president hari perezida ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho kubera ikibi cyagombaga guhinduka aho ngaho nta kundi byagomba kugenda na nyuma yaho byinshi nabwo niba bibuka ubwo maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose nza kuva Karongi Kibuye muri 1996 ubwo twagiraga inama hariya muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe ahantu hari jari club ariko imbere yaho hari iki senkijuriye ubwo naje nazindutse maze icyumweru ntarakandagira hano ntaragera no mu rugo turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe
ndaza nkigeraho ubwo nsanga hari kabineti muri icyo gitondo ndagenda nyijyamo uko nakabaye nayo imeze ngira ngo nayo ntaranakaraba nkimara kwicara ubwo kabineti iraho iruzuye abantu batangira gucana amarenga bakagira batya bakavuga sendashonga ati atariko ati arabanza aravuga ngo twagira mungu wabajije sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze sendashonga arabivuga arangije avuga noneho aho mvuye ngira ngo niho hari ni waba hari ntabaga za Kibuye aratangira ati ingabo za Kagame ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi mbona n'abandi babigiyemo bari ndabaza sete uvuze ngo iki ati amakuru ati tubona ati abantu ati naho ubwo ndiyo hari nahuye n'abaturage mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu ndavuga sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano ubu wampinduye umwicanyi nijya mwicanyi mwabuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi murabyibuka yamuremye wari urimo ndashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi icyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje aba bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko nayo navuye aho nayo maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nayo nambaye na uniform nza mu kabineti imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu seti mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu ubwo ni amateka ndagira ngo mbereke aho twagiye tuva n'ukuntu abantu bashobora guhitamo buri gihe iyo ufite icyo ushaka kuba cyo iyo ufite icyo ushaka kugeraho iyo ufite hari uburyo kandi muri buri wese afite ubushobozi afite uko yatanga umusanzu kugira ngo
wa muryango wacu munini ari cyo gihugu, abagituye, ba nyiracyo bashobore kubaho neza, naho ibindi by'amagambo njya numva iyo ubona abantu bamwe nka ariko ni byiza kureka aho tugeze. Icyo gihe wavuga uti ariko bashobora kugira burya ibintu bikada, ariko ubu aho tugeze nta cyatera umuntu uwo ari we wese ubwoba. So bamwe kuri twe ubwoba bwashize kera tukiri abana, niyo mpamvu tubwirana n'abo bose mujya mubona bigira ibitangaza, ntawe nzasanga ahandi, ariko uwansanga hano twahabana ku bwacu noti ku bwe. Reka mbandanye ayo mateka, ngira ngo agomba kuba abibukije, wenda arabibutsa byinshi cyangwa abenshi ntabwo ibyo ni ukubyumva gusa, ariko nabyo kuko mutarimo hari cyangwa mwari muri abana bato cyangwa abandi bavutse nyuma, ndabibabwira kugira ngo mumenye ibyabaye. Ubu ibihe byanyu, igihe cyanyu ni iki n'ejo, mwe muzi aho muvuye, mwe mwashingira kuri ibyo ngibyo mukagira ibyo